Abithaa oyo hamwe na arunake aria meguthiete kuoya mwiri wa mundurume uragwite rui matiuma na njira ingi ya gukua mwiri ucio na gucungirira mahoe sifu wa itura riu Nduthi yake makue mwiri ucio nake ndana maima amahe moha mwiri wega ta kamurigo na magikorwo makiuhanyukia haria ubati gukorwo ri. Abithaa acio njamba ni Mesha Kirui, Samuel Boro na Ahmed Bishar kuma ceceni-ini ya Kameme Kapenguria. Akenya mwena comment section makorwo magikomithia muno thirikari makiuga ni ibati gukorwo igurire thigari ici iratu hamwe na ngari ya gukorwo makiruta wira wao na njira njega. Na mundu koretwo comment ha kauga this is a real shame that our government officials are driving expensive vehicles in numbers and have reduced the regular wananchi to this. Shame, shame, shame. Na Kamau Jonteza kwa Kenya ishi yetu, tunaipenda. Kenya ishi yetu, tunaipenda. Akorwa akimaanisha Kenya nchi yetu tunaipenda. Hena Mary Kimani akawa these traumas to our men in uniform should be avoided. Na Wilimagia kwa Woima Kapenguria le Kenya hata hawana viatu aki, may God bless them. Huko nduko mwagi wa Mohoro gakoge kuoyana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel ino.